Hai một tháng nay Super Jesus Christ nâng bay cho nó làm sao có jadi kethar Bible serang manggo ini serang layana penujak mani chapter 14 जों chapter 1 ni chimi romoi chabak chapter 14 jura tepadi जों filayana chini Bible nirok jani ja Bible tongke filay mana ang verse 1 ni chimi pa jura polwana ang porinai aro kok bokrago sujak tongo Paiwi phiok jaknai rok lopmani apro ang naisingai naiba Sion hathayo mera besa bachajak bobai borok 1,44,000 borok tongo a borok ni talikao mera besani bumun bai bufani bumun sujak ang chukno hani kok samano khanaka abotui bedam kutuk mahai phirang kogui guru mahai ang khnamani a kok chongpreng tamnai rok chongpreng tamahai a kok rok a khorok 1,44,000 borok achuk thayong ni buskango Magburi rok ni buskango te okra rok ni buskango basawi tongo borok recap meng ketal recabo sengsani borok rok ni bere borok payui phiok jakha ba borok simi se abono srenggai mano borok engka buri rok bai gedal yawi ketar ke tongjak borok rok borok cerai ketar mera besa thang thani no borok bo thango sengsani borok rok ni bere borok payui phiok jakha hake kaitor bai mera besani bagai borok thais kangni bethai hai tatal tamono hon borok sawi mania borok majra krei ko elembak pore mani bisiti kaitor sono ketal ke hamre klaitan ke agero bunirok nai dong khang ke nirok muito man baina jeng chapter 6 ni simino actually chapter 5 ni simino abo bisis ni kosto tekto ni jora ni kokno sai dong mani inge omong bahaina bisis ni kosto tekto ni jora no Kristo sobre Jesu Kristo johon no phunuk mani inge johon phunuk jak mani Jesu Kristo bai tema nai bisis ni kosto tekto ni jarawo ke bisis ni kosto ni tekto bopro phainai bongka rapture ni yagulo je bono jisuno poito phlai nai rok tisa jakmani yagulo ojora sakpainai ke ojora no tamanai judai rok ni jora ni bo hongo teinke kaito ni jole jakma ni jora bo honai mana ke jeng oro nukha 1,44,000 borok muthang jaknai ba borok phiok jaknai 1,44,000 borok sebabu jeng kahama kena nukha nirok muito tongbaina phunuk jakmani chapter 7 no borongkha Jews rok ni bongso kabang borok hai hini sabo mane Jews rok ni tribe aro kabang juda borong tema bongso ni busuk aro kahang kena list khaijak dong kabang borok hai hini sabo o 1,44,000 borok bo Jews simi ya getau ama kaitor hi honai rok no ke borok ke hai mochungsi ni sai dong ke omor bepak na tamanai misinterpretation tamanai male nang kaha ke phunuk jakmani agini chimina chung por selngai phaikya kaha ke pori nedi u 1,44,000 sebarok borok ka Israel dophani borok rok Israel dopharo asik muthang jaknai bopro bisisni kosto tektoni jorawo Gentile rok bisisni kosto tektoni jorawo Gentile rok muthang jaki meya tone male Gentile rok muthang jago khayok mani molo simisi
खारिक माने मल का ताबो खारिक माने मल पाइनाय जे प्रो जिसु ख्रिस्ट फायो नक बारोके फायो बरो होनो रेपचार आजरा ओंखायनो खारिक माने मल पाइनाय खारिक माने मलनि खारिक माने मल पाइमाने यागुलो जेन्टाइल रक थांजागिया तामाने माले जेन्टाइल रक खारिक माने मल सिमिसिम थांजागनाय एके ओ 1,44,000 bo Israel rok ni kokse Israel rok no kaito borok ni Israel rok ka borok ni kaito ni sakki hani bagai kaito no sakki ro ni bagai tawang ma podre pon borok kosto tek to man ka hani bagai tei borok kaito ni chongjak borok hani bagai kaito borok no hani hai tei waisa kosto tek to ni joro borok kaito borok no sujuk ba jora kaham ro nai piyok jaboni bagai ge tekisa sen Daniel chapter 9 verse 20 chapter 9 no sen pori khangke aro kahangka ken srai ken nugo obo 7 year ba bisis ni kosto tekto obonka paithak ni sapta mane 70 years mane paithak ni omo bo onka Jews rok ni bagi anyway tini sing nai obono tuino get oro chungnugo 1,44,000 borok tuma os oro haini sawo borok borok English mai ke redeem mane tama nai tabok no di neng rang keri ni bagai bino neng gori pan bondok roi rokha enge neng tesa rang mapro surok wi nai mane bono hono redeem surok mane ke tabo jaga nang girbi fan roka rang keri ni bagai ke jepro rang ungo nang girbi surok wi nai ke u surok mane no ho redeem ke oro borok 1,44,000 borok merani theibai borok surok wi najak ba pai najak merani theibai ke Jesu Kristo ni theibai mane mera mane Jesu Kristo no bujok mane जों John chapter 1 verse 29 nugo iko nahodik kaito ni mera besa nei John the Baptist Jesu na yaksi suli samane ke जों Bible ni mote mera mane no Jesu Kristo no bujok mane ke borok Jesu Kristo ni theibai paijak mane Jesu Kristo ni bagi borok butharjaknai Jews 1,44,000 borok mothangjaknai phiaba Jesu no romoi tongma bai bono mothangnai subrai Jesu chini bongsorok ba chini omrok butharmani phiaba bo se sajla kaitoni sajla जों फाइने हनि नाइसिं तमने बोनो नै बोनो सिनेमा bai bono yachagoi antichrist no yakare borok bono Jesu Kristo kubino borok surgani chengnai afro borok antichrist bai butharjaknai phiaba borok muthangjaknai means borok phiokjaknai borok molkini yakni phiokjaknai physically borok antichrist bai tanai butharjaknai ke tei जों temangnai oro जों nugo borok ongka puilani buthai kaitoni puilani buthai haini oro जों nugo ang poripigena verse 4 verse 3 ni simi a borok 1,44,000 borok achuk thayongni bwskango magbri rokni bwskango tei okra rokni bwskango bachawi tongo borok rwchap mung katal rwchabo sungsani borok rokni bere borok paiwi phiokjakha ba borok simi se abono srungwi mano borok paiwi phiokjakha mane surok mane ang tepung saka surok mane verse 4 borok ungka buri rok bai gedal yawi kathar khe tongjak borok cherai kathar mera busa thangthani no borok bo thango sungsani borok rokni bere borok paiwi phiokjakha hake kaitor bai mera busani bagi borok thaiskangni buthai hai borok mera busani tei kaitoni bagi thaiskang mane buthai puila thainai bohai tabok जों roni puila skang buthai no जों
kaitono royu haide dano royu ngene mane ba yapar ke omo hai borok engka borok kaitoni get bible ko bangmana omo hai tongo nang porinai kenuko je borok kaitono manai bo kaitoni tabugrondi kaitoni Jisu Kristo ka pilas kan kaitoni thais kan engka je Jisu no poito khlaini borok bo kaitoni besa mane kaitoni besa kaitoni bethai ngomane tabuk 1 Corinthians chapter 15 verse 20 nirok porini mana ulo nirok ni Bible Romans chapter 8 verse 23 James chapter 1 verse 18 u kokno tri samani sing nugo ke jeng jepro Kristo no mana bo jeng kaitoni bethai sobre Jisu ni thaisikang ba kaitoni thaisikang mana jeng kaitoni jeng Kristo ni jeng kaitoni je borok kaitono poito khlainai ba Kristo no poito khlainai bo borok kaitoni te subraini manena jeng chini bagui subrai Jisu Kristo kaito chini bagui subrai Jisu Kristo boni sajla ni thino bo jengno phioknani bagui ba jengno surokboni bagui boni sajla no bo yaphalka bo sajla thino saklaikya subrai Jisu jengno phioknani bagui jengno surokboni bagui bini yago sebani yago soitani yago seng tongmani phiaba bono soitani yagni tui khokboni bagui jengno tui khokboni bagui bo boni thino saklaikya mane jeng boni theibai jeng tabok paijak jeng boni theibai surokjak boni theibai tui khokjak abo honmani kok tabok hani bagui jeng 1 Corinthians chapter 6 verse 19 by 20 bo Paul Corinthian motharok no sawo tamanle Corinthian motharok tamanai sakni bagino walai leibo sakni mannani sarthopor mane self center ang manani neng manani amahai sei leibo manai sei leibo rang no tui kok banglayo ike amahai kena motha kak layo amo sokphayo hani bagai Apostle Paul Corinthian motharok no haini sawo nirok siade jeng sebanibo nirok siade nirok sebanibo nirok niliya nirok paijak subrai Jisu Kristo nirok no paikha boni theibai nirok paijak nirok ni dam no kaito rokha ta hani bagai tabuk nirok liliya agini jorawo Paul ba Jisu Kristo ni jorawo borok rok no seleng khlaiye muni ta men seleng ge seleng no phalo payo tabuk musuk rok no jeng alsuaine bagai paima hai kobo tabo ang pai ani tongo ge ang saung nangle ke bino phalo ro boi saung nangle pai ge oma hai ke borok rok no age seleng ne agini jorawo borok ni mulyo kri apro ajora rogo mane seleng ni mulyo kri ge kongba seleng no te khoroksa pai boni seleng khai tlang mana ge tabo jeng soitan ni seleng tong mane soitani yago jeng boni seleng hani bagai soitan je naitui obotui no khayo soitan je chajaktui bono no jeng khai tong mane phiaba subrai Jisu Kristo jengno aroni phiogui nakha boni thei no saklai boni thei bai jengno pai nakha hani bagai tabo jeng soitan ni liya jeng boni ge tabo jeng sebani bagai samang khlaida Kristo ni bagai obono kubui sinai rok Kristo ni bagai no sakno yapari ro jeng temane bale Kristo ano paikha tabo ang mol brum tongthaibo tongwinai mol brum ni khaksang mani jagao ang tongwinai soitani loge tongkhangkeng ulo soitan bai baksana sokjagi tongkhang phiaba tabo ang aroni yokha hani bagai Paul Roman chapter 14 verse 8 Roman songno bahai nei sao jeng thangi tongmani abo subrai ni bagai ta theibo thangibo jeng subrai ni bagai hani bagai phaidi jeng subrai ni bagai no bebak no sakno yapari ro laisiana ni thangibo tonggibo theibo ang subrai ni Paul samai table Jisu Kristo John chapter 17 no jeng samanugo apakai dono obo bebak nirokni nini kokthai bai nini kathai kokthai bai borok no kachung khlaidi ponle obo nirok ano nung ano romani hai ang min thani yapri dokha obai ke jeng nugo ke
tei oro जों nugo oro haini sawo ang थांफैग्राना bo okay verse 1 no paithakni verse 1 no a borok rokni tali khabo mera bwsani bumung bai bufani bumung suijak a mera bwsani bumung a borok rokni tali khabo mane u 1,44,000 ni talika kepalo sebani bumung suijak mera bwsani bumung bai bufani bumung suijak mane sebabu mera bwsa hani hai sobai Jisu Kristo bufa saw apak kaitor bai sobai Jisu Kristo ni bumung suijak mane tabuk sini oro haini sini जों Kristen kebukui Kristen rokni tani bumung sebani bumung suijak sobai Jisu Kristo te kaitor जों kaitor ni borok जों sobai Jisu Kristo ni borok ke borok poriskar oro जों srai ke nugu borok kaitor te sajlano kebukui ke borok sini jak hani bagino borokni talika borokni kepalo sobai Jisu temanai mera besani te afani mung suijak bo simiya borok afak kaitor te sajla kaitorni property yakaba borok tabok ani manai tau ani mana जों subraini जों kaitorni gete oro haini sawo verse 4 haini poripine borok engka beri rok bai gedaliawi ketar ke tongjak borok cerai ketar mera besa tangtani no borok bo tango borok haini sawo mera besa je jaga mera besa tangtani no tango mane je jaga kaitor tongo ba subrai tongo arono borok tango subrai no yakaya homaniko je kebu ke subrai no manjak borok subrai no yakaya Ike u 1,44,000 borok subrai Jisu Kristo no yakaya antichrist boni 666 number no rowani nei saktarka haibana borok naya subrai Jisu no borok yakaya borok ang nirok mito tongbaina agirok bangsaka bisisni kosto tektowo piles kan kaksa 3.5 bosoro soitan raja chasok nai because jodono bono khulumai ni borok rok piaba paithakni digi 3.5 bosoni paithakni digi wonke bo bono sinibai nai bo kebui Kristo ya temanke bo antichrist ga apronke bono khuluya ngwanai baisnai haipana bo jur khlaiye bono borok rokno romui tongnai tei 666 number ronai bono krike paibumaya phalibumaya piaba u number nana hige bo soitani borok engka soitani engka ge u 1,44,000 borok engke borok nalia hani bagai borok betharjak nai ge oro u kongno sawo borok je jaga mera arono borok tango borok rok apro borok rok u soitan antichrist no khulumlainai tei lama kerei haipano borok engke khulumlia ni bagina borok betharjak nai Bible haini sawo Jisu Kristo samai tongo Johanno ano monai borok bo ano ruthanai ge borok je jaga ang thango arono borok bo thangnai bongka ani selengrak ba ani borok engete ano monai borok no ani afabu borok no monai borok no tamane borom khlainai je Jisu Kristo ni bagai Jisu tabuk bahaina je kebu ke Jisu Kristo no manai je sepana situation phaiten borok yakaya pia ba kabang mamo hainogo जों nugu kebu Kristen ya borok जों aron saiman kisa among hangkeno tamanai yang sutu sinai tabuk rondi politics hondi rasniti khlainai rokno hondi neng rang puisa omo khlainai rokno hondi business thangnai rokno hondi aro kisa mane roibaro bazar khlaili hangke kisa loss nai
ओंखायनो बर' रयबाराव बाजार खालाय दंसिनाय फालै दंसिनाय माने गिर्जा टाइम जरा इसा खाया ओंखायनो लसनाय गिर्जा थां दं माबा फैयाबा बर' याखावै गिर्जा याखावै आरो थांनाय गा बर' ओंखायनो जों साइमानाव बर' कबो के जिसु ख्रिस्ट' न' सिनिया जिसु ख्रिस्ट'नि फान न' सिनिया तमा खालायखा आंनि बागै बनो दरजा गैया आंनि बागै तो खालायमानले हे रे ओंखे अरसाव जे मेरा थांथानियाव बर' थांनाय बर' लामा काहाफानथों लामा हायाफानथों सरथाइफानथों बुसु लोंफानथों बर' आरो जागानो दंबिनाय माने जिसु ख्रिस्ट'नो रोखथारै दंनाय माने दुख कस्त टेक्ट जरावबो बर' याकारिया ओंखे कबो ख्रिस्ट आरो जिसुनो अफ कोर्स 1,44,000 बर' ओंखे जों अमनो चिनि सागनोबो एप्लाइ खालायबानो ताबुक जराबो अबखायो जे कबो के जिसुनो मानाय बर' ब कस्तआवबो दंनाय टेक्टआवबो दंनाय फैयाबा जे साका कबो के जिसुनो बखाव करै हाइन साका सिमिं केबो काहा जरा तो दंनाय कस्त जरा टेक्ट जरा ओंखे आंनि लाभ करै खांखेनो याकासिनाय आंनि लाभनि बागै सिमिसे जिसुनो रोखफ्रेनाय लाभ करै खांखेनो याकासिनाय अबहाय के जों टिकेसा अर जों नुगो भार्स 4 हाइन हाइन फरायफैनाय बरक ओंखा बोरै रक बाय गोदालियावै गोथारखे तंजाक बरक ते अरसाव बरक ओंखा बोरै रक बाय गोदालिया माने न अर लिटारेलि बोरै माने बोरैया तमाके बरक सात न माने गोथारखे तंग्रो वा अमक उंलिया बरक सात न तमने हामयाक स्नामलिया वाइजालिया माने बोरै बाय तंग माने न अर बुजक माने ओंखा तमने सुमसक खालायलिया वाइजालिया मनिको ओंखे बरक अमक माने तमाबो उ बरक सबब 1,44,000 बरक एंटीक्राइस्ट जे पानंथों एंटीक्राइस्ट भाई बरक कम्प्रोमाइज खायलिया माने एंटीक्राइस्ट बरक न अमहाय खालायदि आनो याकुं खुलुमदि आनि बुसखांगो खुलुमदि आनो सेवा खालायदि आनो बारबदि बरक अबनो कम्प्रोमाइज खालिया जों ननो खालायमेया तमानले जों सोब्राय जिसु ख्रिस्टनो जों सिमिसे बनो सिमिसे जों खुलुमो ओंखे अमहायनो कबो ख्रिस्टान र ताबो बिसोर कम्प्रोमाइज खाया ताबो रंदि बाक्सा बर' रक दङ बोरै रक दङ तमानाय साख्रि मानजाक मानखांखैनाव ब ख्रिस्टानियाफोर कायजाक थां अमहाय ओंखे तेबो अमहाय दङ बिसोर आरो बहायनो बोरै काहा माखा बोरै नायथक ओंखे ख्रिस्टानियाफोर कायजाक ओंखे माने अमहाय कम्प्रोमाइज खायो हायफानो कबै 1,44,000 बर कम्प्रोमाइज खाया कबै ख्रिस्टान र कम्प्रोमाइज खाया माने आं कायतनो बिश्वास आबै दंनाय गे जों हामया बाय कागै दंनाय नायनाय माने सयतानि बरक बाय सब सयतानि बरक जे कायतनो माया जे ख्रिस्टनो माया बर सयतानि बरक जे बरक बाय संसानि बरक बाय जों कागै दंनाय उ बरक कबै केनो जिसुनो मानाय र तमाय मले संसानि बरक बाय कागै दंयाखे कायतनो जों मनै मैया बाइबेलाव सावो फायदि बरकनि अंखारै फायदि सेकेंड करिन्थियानो बरक बाय अंखाय फैखांखाय बरकनि आरोनि काग बरक बाय कागै फैखांखायसो नों कायतनो मन मानाय ते बरक स्पिरिचुअली क्लीन परिष्कार गोचों फलातै गोचों भार्स 5 बाहायनाय परिफिने आं ताताल तामनो हन बरक सावै मानिया बरक माजरा करै ताताल तमानो हन माने बरक दाल्ला फाकी बाजी करै बरक सिसिया कबै कायतनो मानै बरक कायतनो रुखफ्राय दं ख्रिस्टनो रुखफ्राय दं के बरक मरेलिबो क्लीन ताबुक तो गोबां ख्रिस्टान दंगो मा गोथार बिसि बुजिलिया ताबुक बरक सिक्ला सिक्लि बोहायनो कायजाक बरजाक बोहायनो अमहायनो गोबां मा ओंगै दं ताबुक रंदि गोबां मा अमहाय दंगो ख्रिस्टान रायराव आं नुगो आं बेंगलुर दंनाय सहराव दंनाय रक गोबां माने नुगो गोबां मा फरायनाय रक सामों थांनाय रक होनदि कायजाक यावै न कायजाक खायके थांसाके थुलाय दं
थासाके बोरै चला थुलायवाने काइतर एलाव खायो काइजाक माने यागुलो सिमिसे काइजाक माबाय सिमिसे बरो थासा तंनानै अधिकार काइजाक यावै थासा तंखाके बरो तमाने तमाने adultery yakaba fornication kaijak yawi fornication माने ना बैताली बैताला माने खलाय बैताली बैताला काइजाक यावै थासा थुलाय खांके ये फियाबा अमाय गोबां माताबो बुंदों नुबाय ने जों spiritually गोसों माने नांनाय के जों तमाने बाय थांबो जों गोसों नांनाय काइतर ओ काइनैनो नायो हानि बागै सेकेंड करिन्थियान ओ हायनै सावो फायदि जों सेकेंड करिन्थियान चैप्टर 7 verse 1 जों इसा नायलेबन सेकेंड करिन्थियान चैप्टर 7 verse 1 आं परिबनो ताकु रक ओ कक रक बेबाग न जोंनि थानि रोजाक हाके फायदि जों बोसाक बाय बोखानि बेबाग कसम न सुलायगनो हाके काइतो न गिरिवै सयस गोथारके दंलायगनो बोखानि बिसिंनो बोसों गोजों दंनाय माने स्पिरिचुअली गोजों बे साकानि बोसाकनो बोसों गोजों के दंगने नांनाय अमायके काइतो सिंनो नायो तबो उ बरक रक बाहाय के बरक गोथार के दंगै मानखा कष्ट टेक्टनि जरावबो बाहाय के बरक गोथार के दंगै मानखा तमने मले बरक गबो गबै के ख्रिस्टनो सिनेमा बाय ओके ते बरक उ ककनो सिवो जे बरक कष्ट टेक्ट नि बिसिंतै काइतर बरक न फान रखा माने बरक सिवो कष्ट टेक्ट नि बिसिंतै न जों सुंसबै कागै दंगै मान जेप्रो बरक रक मंसा कष्ट टेक्ट ग्रै गेतमा बरक वाइजाव तब बेबागनि मंसा अभाब ग्रै गेतमा रां गोबां मा दङ बे कैसा बोहै नानानै मुसुकनाय गे रां अभाब ग्रै चाराय मानखौ नायो ना हायफोन काइदर सावो बोहै खरकसा सिंनानै ना अमहायनो बोरैनिबो बोसाय खरकसा सिंनानै ना के जे गबैखे जिसु ख्रिस्टनो सिनेबो बरक उ बरक जिसु ख्रिस्ट फाइनानि ककनोबो बोखाव करा के नावै दं नोंके बोखाव करा के नावै दं माने बरक नोंके बो सुमसबाय कागै दं जिसु ख्रिस्ट फाइनानि बनरमैनो जिनि फान सुमसबायसों कागै दंगै मानो बाइबल सावो जे उ आशा दंनाय जे बरकनि थानि उ आशा दंनाय बजि कैसा फाइफिनाय जोंनो ना फाइनाय उ आशा दंनाय बरक बो सुमसबाय साकनो माने साकनो गोथार के दंगै दंसौ तब रन्दी बोहै हंजागनाय बोसाय फाइनानि हिनै इसे दंखा गे बो लामसगै बोखाबाय लामसगै दंनाय हाय देबा अमहायनो के जे बरकनि 1,44,000 बरकनि सकजाकनाय बा बरकनि तालिका अंका तमा जगनो हावो ऑफ कोर्स बरक बोथार जाकनाय बरक तानै बोथार जाकनाय शयतान एंटी क्राइस्ट बाय बरक बोथार जाकनाय फियाबा जगनो हावो बरक माने जिसुनि बागैनो बरक बोथार जाकनाय जिसुनि याकाया मनि बागै न आं बागै बरक जगनो हावो बरकनि जागा स्नाम जाक ताबो जिनि जरावो उ जरावो काइतो जिनि सुब्राय तमानाय जोंनो बो जोंनो पाइमानि न सिथों बबाय फियक जाथों बबाय सुरक जाथों बबाय फियक जाथों अबनो काइतो नायो माने कबैनो सिवै मोथां जाथों अबनो नायो ये बनो फियक जाक माने याकुलो बनो रथारथों जिसु ख्रिस्टनि लगे तंथों जे जेसे फनंथों जेसे सिचुएशन फन फाइथों बनि लगे तंथों अबनो जोंनि काइतो जोंनो नायो ये जों बनि लगे तंगनि बागै स्पिरिचुअली जों
gochung ngani nangnai je जों sak bai thangbo जों gochung ngani nangnai mane beba hamya tongmung samung rokno जों khibinai nangnai ओंखायनो बनि लगे तंगो मानाय फायदे जों तबक तैखायसा verse थांलाय फैनाय chapter 6 chapter 14 verse 6 by 7 अरो सुवारि रक खरक थाम 6 by 7 आं आप्रो ते खरकसा सुवारि न खावो बिरै तंमा नुखा संसानि बेबाग बरक रकनि थानि बेबाग हानि बरक रक बेबाग बसं बेबाग ककनि बरक रक ते बेबाग दफानि थानि साख्लायना बागै बेनि थानि पाइपलाइया कथमा kaham tongo bo sotonoi hai hnei saka kaitono kiridi bono kotor hnei lobdi bo sungsani bus thumna jora sopaikya chukno ha haktor twijlang te twijmuk rokno snamnai sano khulumdi igero te kaisa suwari phayui omaike sapaikya kothma kaham sapaikya bono khulumdi nei sapaikya bono bustumnai obaike podre purke sapaikya ketabo जों साइमानो सुवारि रो कथमा काहामनो पिरिया छुब्राय जिसु ख्रिस्ट कालबारि क्रुसो थैयै बरक रकनो फियखा बरक रकनो मोथांखा बनि थै साख्लायमाबाय उ कपनो सुवारि रो पिरिया उ कपनो सुवारि रकनो पिरदे नैबो काइतर रया साया ते उ पिरनानि तमाने प्रिभिलेज सुजुग सुवारि रकनि थानिया जिनि थानिसे बरक रकनो से जे मोथांजाक रकनो कथमा काहाम पिरदि तमाने बागै जेसक नों कथमा काहामनो पिरो नों आसकनो काइतनि संसार सानो नों नुकनाय बा काइतनि संसार सानो नों माननाय काइतर जोंनो उ क बा उ स्माय जोंनो रमानि दङ सुवारि रकनो या सुवारि रक बरक काइतर उनका स्नामनायसा ओंखे bo snamnai ba snamjak rokbai kaiton जोंसासा तमाने काइतर जोंसासा खलायजाकनानि bo chukjak obonose suwari rok saw माने God deserve काइतर जोंबाय जोंसासा खलायवानि bo chukjak माने bo सिसंग स्नामनाय के कथमा kaham माने तमाबो कथमा kaham ओंखा काइतनो किरिदि काइतर बसे बुस्थुमनाय जरा सफायखांके काइतनो खुरुमदि ते बचिनि बागै कालबारि क्रुसो थैखा ताबक नों जुगनो हाव सबमैखा नों ताबो मरकेव सबलिया बोनो कथमा kaham ओंखा जिसुनि थैनि बिसिंतै जों जाबो जुगनो हाव सबमैखा अबोनो कथमा kaham ते कथमा kahamo जों नुगो सुब्राय जिसु ख्रिस्ट बंखा काइतनि साजला बोनो खारै ते जों केबो जुगनो हाव थाङैमेया बोनो कथमा kahamo हायले जुगनो हा जों जेखपाना जुगनो हा थाङोनि बागै साजलानो मासिनि नाय जों मार्क चैप्टर 1 verse 1 आव जों नुगो ओके अमा काइसे फरिसनाय गोबां माने बाइबल भार्स दङ हायपना काइसे आं फुनुगानि मुसुङो मार्क चैप्टर 1 verse 1 मार्क चैप्टर 1 verse 1 और तमाय सें हायनि साव अमनो काइतनि साजला जिसु ख्रिस्टनि कथमा kaham काइतनि साजला जिसु ख्रिस्टनि कथमा kaham गजन कथमा kaham ताबो जिसुंखा काइतनि साजला माने कथमा kaham तमा तंग अबनायखाके जिसुंखा काइतनि साजला काइतनि साजला अंगै बचिनि बागै कालबारि क्रसो थैखा जोंनो मुथांगनि बागै ते कथमा kaham बरनि फाय कथमा kaham के काइतनि अरनि फाय तमाले काइतर आगेनो कग्रजाक अब्राहामनो साजला फायनाय साजलानि बिसिंतै बरग्र बिखक जाकनाय सुमसंनाय याकनि फियक जाकनाय
Te kotma kahamo जों nugu kotma kahamo te tomato kotma kahamo जों nugu kaitoni karyokma mane kaitoni karyokma जों aro nugu kaitoni karyokma tong kaitoni karyokma baino जों phiyok jago hani bagai apostle Paul haini sawo बायदि जों थांलायना बर' सामों chapter 20 verse 24 सामों chapter 20 verse 24 आं फरायनो तामोखे सुब्राय जिसु आनो खलायदि होनै रोमाने आ सामोंनो खलायबायना बागै आं थैनानो दर' होनै खाखाया आनि सामों ओंखा काइटल खायरक माने कथमा काहाम न सानानि काइटनि खायरक कथमा काहाम माने ताबो पल सावो काइटनि कथमा काहाम ओंखा आनि सामों ओंखा काइटनि खायरक माने कथमा काहाम न सानानि माने कथमा काहाम का काइटनि खायरक मा कथमा काहामो काइटनि खायरक मा दङ काइटो खायरक मा सिमानि काइटो खायरक नो जोंनो मोथांबो के कथमा काहाम काइटनि जोंसा सानो फियगिरो बा काइटनि जोंसा सानो बर' रकनो फुनुगो काइटनि जोंसा सा बर तमाबो जों बर' काइटर बर' उ कथमा काहाम न माने पहर हायके दोनो जोंनो फुनुगो जोंनो सिरौइ रो जों याखे जों बर' ग्रक काइटनोबो जों हायखनैनि वानसगै काइटर बायजों फेरलायजा के जे जों कथमा काहाम न जे बर' यासा गियारो बर' मरकेओ सकनाय के कथमा काहाम का जतनि बागै फियाबा जे बर' यासा गिया बर' काइटर बाय बुस थुमजानाय के कथमा काहाम ओंखाबो के ते कैसे जों लोगो बाइबेलाव पल बार नसावो ते कैसा कथमा दङ कथमा काहाम नखारै ते कैसा कथमा दङ बंखा शयतान कथमा काहाम शयताननि कथमा काहाम नि हनसेनाय शयतान अमो खायै बानगै कथमा काहाम नै बानगै रमान के बर' ग्रकटाबो बननो गोबांखौ नाव जे अबबायनो बर' ख्रिस्टान नै वानसक दं फियाबा गोबैनो बर' खिया गताबो जों अमनो वानसक थाय गोबां मा मथा गोबां मा सुसंसार ख्रिस्टान नै दङ फियाबा ब कथमा न ब्रह्मा उ कथमा काहामो खायरक मने दं उ कथमा काहामो साजला काइटरे दं उ कथमा काहामो काइटने हामजाक मने दं अबनो जों जाजाय खालायनांनाय गोबां मा बर' नताबो उ शयतान सानै कथमा काहाम न यासा गै दङ काइट रहर माने कथमा न या जों बनो जों काहाम के जासाय खालायनांनाय बाइबेलाव सावो गालासियान चैप्टर 1 फारि थांनाय गालासियान चैप्टर 1 Galatians chapter 1 verse 6 ni simi 10 jora kisa kolok haipano bono bujiwani bagai ang pairanya porisnai kotma kaham kaisase oro kotma kaham Paul sawo kotma kaham kaisase phiaba te kaisa kotma kaham shaitan romani bonono asole kotma kaham kaisana kaitone kotma kaham kaitone kotma kaisana phiaba शयताननि अब ते कैसे अब कथमा काहाम या फिर अब शयतान सिना माने अब रियल गॉस्पेल या शयताननि गॉस्पेल बनोनो बरक रक गोबां तबक गोबांखौ बरक रक बनोनो कथमा काहाम नै वानसगै याचाग तबक आं परिवानो आं बा नरकनो वाना खाबला ख्रिस्ट खायकमा बाय नरकनो आ रिंनायनो नरक आसक दाक्ति खिबिवै ते कैसा कथमानो काहाम हनै romlang te kaisa kotma kaham ke kesekrei tamo ke baksa borok norokno kha sebaye tongma bai pia kristoni kotma kahamno filna naima bai se ang okok sawo piaba जों नरकनो पिरमानि आ कथमा kaham bai फेरलायजाक ते कैसा कथमा न काहाम हनै जों फानो पिरमा तंखे चुकनो हानि सुवारि फानो पिरमा तंखे ब गायजाथों
जों sekang no waisa o kok no saka tabo ang haino hai sawo norok yasak mani kotma kaham bai pherlaijak tei kaisa kotmano kaham hnoi khoroksasuk norok ni thani pirke bo gaijathung borok bai kaham humjak na bagui da ang o kok no sawo hnoi tongba ihi aboni bagui ya ang kaitor bai se kaham hnoi humjak na nayo ang borok bai da hamjak na naiba ang tabo phano abo hai naiwi tongke ang Kristo ni seleng ya ni Paul orasung poriskar ke samane nugo phiaba tei bosawo ang norok bai kaham homjak nani bagi ang ukop no saya ipa borok baksa borok puna naisre nai borok no ai puna kebui no ma sanai teman male kai to ano dagi roho ketabo kabang manai dineng pastor rok girja rogo nung naidi pastor rok bahaina beton barang mau ni bagai rang maya ngoni kiri jagai je borok rok sajak tei se tabok pirsu ang ukop no ma sanai je khnai tongnai rok baksa chazai afanang nai haipana logically rok wansog ni waisu ang par UBA rogo thango ge kaitani kok sanani bagi waisu sajagon ka waisu pastor rok baibo malai ge waisu youth conference rogo waisare wani de age rogo kok sai kya ge aro nogo musamung musuimung mangse torjak lai kaitani kok le kesekri kya gang waisa kok masaka omo hairok no jeng makomok ronai nget ang bomo hai pastor ni thani utor ma male borok bai kok pirok male omo hai ke khlaiya ke borok no tusi toy phi malia sikla rok no tusi toy phi malia hanise nget tabo nung borok sajak tei se borok kok piri tongkha mane borok sajak tei se nerok snamai tongkha musana ni borok no toy phi ni haiya khoroksa ke khoroksa जों गाइदर साब्रै मा खालायनाय गुबै कथमा गाहाम न' मा पिरनाय मुसामung मुसुइमung याब्ले कथमा गाहाम बसखां याब्ले of course completely खिबिरोनि हमनि कक बिया हायबोनो बोनो से तोरजा कतर कुखे स्नामसे जों गाइदरनि कक नसे कतर कुखे मा खालायनाय बोनि बागै से मुसामung मुसुइमung रक गाइदरनि कक थानि बागै से मुसानिबो मुसामung मुसुइमungनि बागै गाइदरनि कक थाया kaitoni kok thai ni bagai se musamung musuima kaitoni kok thai no khanaran bagai se musamung musuima bole kaitoni kok thai se krike ge obo borok sajak tei ge pol orok krak ke samani nugo borok rok no tongthok roni bagai borok rok no khatung roni bagai ya ang kaitor no mo khlairon ni bagai se ge mo ge omo haike tongnai borok kubai kothma kaham ya obo kaitoni gospel ya Kristoni gospel ya soitani gospel ge ukok no Paul sa ge sing gospel kubai gospel tamabu kubai gospel tamatau obongka kaitoni khayokma kaitoni hamjakma Jisu Kristoni thei Jisu Kristo arotom piaba tei kaisa soitan snamani ke Jisu Kristoni bumung simi tongnai Jisu Kristo krei kabang ma motha tongo Jisu Kristoni mung haipona kubai Jisu Kristo krei ge sing takuro bukuro no chung kubui ke kutu ke Bible bai chung Bible pore we Bible bai sule chung wan so na nai kotma kaham ni source angka kaito temanai bono chung siwani na nai bosi kotma kaham kotma kahamo kaito ni kharyok ma kotma kaham kaito ni sungsa sano phunugiro khulogiro piaba soitani kothma kaham ketma kai bumung simi roi tongnai haibana boni sungsa sano siroya phunugya geze borok ukot kubai kothma kaham no yasagnai borok mo thangjaknai kubai kothma kaham no yasagya borok busthumjaknai ge kothma kaham khaksangma to kaitor bai ani kacharo kothma kaham no khaksangma to ge kaitor bai simiya nok gana gini borok rok bai
Kristo ni taku buku rok bai ba sungsani borok bai जों खाकसांमा तो माने नों borok rok no jeseban hongtong नों खाकसांगै tongnai borok rok no buipan tongnai नों खाकसांमानि tongnai tamanale Jisu Kristo samahai kaitor borok no nakardi borok sia borok tama khlai tong omo hai chini thanibu wansokmung phainai ge omo se Kristo ni kothmaka omo se ang yasak thai ang na thai ge kothmaka ham ang sak sorai yasakuni nangnai जों उ kothma kaham no जों yasa ganai je उ kothma kaham belai kan kotor hani bagai je borok उ kothma kaham no yasaknai borok bo kothma kaham yasaknai borok bo yasaknani yasaknai borok obo haike no tongwi tongnai nangnai tabok kaisa udaharon माने ओइनोरिनो मासा हसिनाय बुजिनायनि बागै गरिया जेफ्रो गरिया बर कतर कथार नि याsak wansok माबाय हेब्रे बरक wansok हानि बागै गरिया no yasak नाय बरक बालनाय बरक bo तमाने साबदा कायसा मांसो साया बा तुइतुकु गुइ कथार खेब तंगमानि अमहाय माने जुगो उंगै तंगमानि बरक नायो हाइब्ले ओमो हाइनो गोथार काइटर गोबै काइटर कोथमा काहामनो गोबै कोथमा काहामनो यासाकनाय बरक बो आबो हाय वर्दी अगरो तमसिना जुगो माने यासाकनाय बरक बा अबो हायखेनो तंनानि नांनाय तौनों फाइनो बरक रहायके जोंसानि बरक रखायके जों दंथायखेरै गोबै कोथमा काहामनो यासाकनाय बरक बो अमो हायखेनो देबो तंनाय आनि बागै पल फिलिपिनो सामाहाय फारि जों आरो किसा परिनायनो फिलिपि एपिसनि परे फिलिपि चैप्टर 1 verse 27-29 और हायनि सावो ताबो ख्रिस्टनि कोथमा काहाम नायमा हाय नरक तंना नायनाय हाके आं नरक नन नायनाय थांगै मानथों मानयाथों नरक मंसानो तुयै गराखे बासालायो फिया खा बाक्साके थानसा इंगै कोथमा काहामनि ककनो तुयै नांलायै तंनो हनै आं खोनागोना नरकनि केना आरि रकनो किसा फानो ताकिरिदि खातरै मां तंदि हाके बरक चेन्नाई आबो बरक नुगोन तामनि होनके काइटर से नरकनो कप्लाय खालायनाय तामनि होनबा नरक खायरक जागै ख्रिस्टनि सामों खालायनानै बेरजाक खा बनो पयतो खालायनानै बागै सिमिया बिनि बागै टेक्टर जाकना बागै बो बनो पयतो खालायना सिमिया टेक्टर जान बागै जों अरनुगो जों निरकनि इंग्लिश सावो only let your conduct be worthy of the gospel of Christ काइथनि कोथमा काहामनो और ककबरो के ख्रिस्टनि कोथमा काहाम नायमा हाय नरक तंना नायदि माने कोथमा काहामनो यासाकनाय बरक बो कोथमा काहाम हायकेनो कोथमा काहाम नायमा हायकेनो तंनाय गेजों जे कोथमा काहामनो यासाकनाय बरक बो कोथमा काहामनो तुyi लाचिया नाय Roman chapter 1 verse 16 Paul samahay ang kothma kaham no tuyi lachiya kiriya ke kothma kaham no yasagnai borok kothma kaham no pirna ni bagai borok sacrifice khlainai yafarnai sak no yafarei kothma kaham ni bagai sak no yafarei berawi ronai जों अमाय गोबां मोनो नुगो बाइबेलाव जों रपरिनि मोनो Paul Thessalonian non samahay first Thessalonian chapter 2 verse 1/2 te Philippi chapter 2 verse 22 rawani pore ni mana okay kothma kaham ka sungsani bebag borok rong ni bagai phiaba o kothma kaham unka khija kothma kaham te wesa
kotoma kaham ka sengsar bebak borok roni bagai piaba abo hijak engke tabok jeng borok rokno u hijak no je sinai borok tiklai rowani nangnai borok naitui namanya jeng tiklai roni nangnai je borok phiyogi rojago phunugi rojago o borok simise kaitoni jengsa sano nugui mano tabo o hijak no koroksa ang agin ani thani bo obo hijak ne kotma kaham piaba bui ano kotma kaham pir faikya ang je pro seminar manjago ang kabui kotma kaham no khanaka ge apro ni simi ang kotma kaham no ano mane hijak piaba hijak no ang phunugi rojaka ge phunuk jak mani ya gulo ang sinani jengka kaitoni jengsa sa no ang nugnani jengka ge omo haina jeng je borok kaitono man yasak kotom kaham no khana yasak o borok ni thani kotoma kaham hijak Ephesians chapter 6 verse 19 ang poribana verse 19 ang kok sana puru kaitor ano kok kaham runa tui ke ani bagai no norok suri sandi ang khatore kotma kaham ni bising ni kok subrai ni sebayui sawi manna tui ke suri sandi hani bagai Paul Ephes ni motharongno sahor ani bagai suri sandi tamane bising ni kok mane hijak kotma kaham ka bising ni kok bono sebai samana ni bagai kaitor phan rona ni bagai untung ani bagai suri sandi geseng ani bagai suri sana jepro kotma kaham piro jeng suri sana borok ni bekha khologi rodi jate borok bujinani khana ma bai kaitor khologi ri yanke borok buji meya geseng bo pinani nango chini kogo bo kaitoni nani nango ge om haino bakse borok wansogo pastor u kok piro ma baise ang bujiu pastor kok piro ma baya ani bagai pastor je ese kok kurung phanang ni mana haipana bo kubui ke tongya boni thani kubui krei bo kubui muthangja gyangke bo kok pirma bai bororo muthangja ke meya tamanale kaitor boni bisingo samang khlaya kaitor je boroni bising samang khlayo u borok ni khuk ni hoitese kubui kotma kaham i khlaijago ba borok rok khanawi man geseng obonobo moidona rektai ge je u kotma kaham no yasa gya borok busthumjak nai First Peter chapter 4 verse 17. Disrupsa First Peter chapter 4 verse 17. Ang poribana busthumna ni jora sokpaika pia kaitoni borok rokno sekang busthum jak nai jeng suda busthum jak ke kaitoni aroni kotma kaham no poito khlaya rokni tamoto no borok Peter sawo jeng surat busthum jakhe bono poito khlaya rok tamang no borok busthum jak nai ge nirok pori nei mano tekisa pori na di note khainar di second Thessalonians chapter 1 verse 7 to 9 obu norok pori di oro baike borok busthum jak nai te phari thanglai pisnai Revelation phunuk jak mani chapter 14 verse 8 o tabuk verse 8 te khoroksa suwari hai hwnei sat tei ruktarjak baikha o desa porinai te khoroksa suwari hai hwnei sat tei ruktarjak baikha Babylon kotor baikha bo bebak borok rokno bini chuakno khankha bini sak waijama chuakno khankha garo Babylon baikha desa tabuk Babylon busthumjak mane tak Babylon sabu agebo nirmoito tongna verse 12 te verse 13 ang saka jeng seranglaika Babylon angka bebak metai khulumani jaga okay mane bebak metai aro kabang podre pod metai Babylon aro nichimino jengo okay Babylon no kaito busthumani garo sabu Babylon baikha John Babylon no bai mane ke Babylon mano bujok tabuk nijorabo Babylon angka o sengsar
गोबां मा पदरे प ताकजाक मताय आताय no खुलुमानि के अरो 1,44,000 borok kosto tekto mansuka borok betharjaka piaba borok phiokjaka piaba o Babylon bo belai kotor kerak sengsasa pos sengsani Babylon ni jorawo haipana bongka bo sokomor jaka ge Babylon no hain hai matai atai khulomnai jaga ge tamam bujo false religion माने Christian hनै गोबां मा दंनाय पियाबा गुबै Christiania borokबो included नोंगते गोबां मा मोदाय आताय no सुरिनाय खुलुमनाय र borok बुस्थुमजाकनाय बायथागनि जरावो borok काइटरबाय बुस्थुमजाकनाय के verse 9 to 12 आरो जों परिखिनुगो 9 to 12 te khoroksa swari a sekang phainai khorok nei swari rokno hai hnei sotonei satutei riktarjak a yabroi bai bini mangtangno khulumoi bini mari tali khawo eba khe yago bujaknai borokbo kaitoni jolima chuakno nungnai abono kaitor bini yagol sujaknai khuriwo mungsa dalog yawi luklaiye rekha Abotui borok rok swari kathar rok bai mera besani beskango gunduk bai horo satok jaknai borok no satok mani a horni hoku molbrum brum kasamang tongnai a yabrui bai bini mangtang no khulumnai rok bini mungni mari bujaknai rok borok satok jakmani abo hor sal tei thak phlaiglak orono kaitoni borok rok kha lokna nango kaito dagema tui tongnai rok pia jisuno yakarya rok kha lokna nango gising oro paithabo tmangnai abono jungnuk borok bebak borok rokno satok jaknai kaito ni jolemani luklai rojaknai kaito ni jolemani chuak mane kaito jolemano luklai ronai mane kaito besuk kiri sengsa bono manya ke besuk kiri sengsa borok nuknai 1,44,000 borok no kare bebak borok rok bisisni kosto tektoni jorawo borok bus thumjaknai nage borok paithani bus thumani yagulo borok te antichrist no khulumnai borok morkeo khikhlaijaknai so Christobi phiokjaknani besuk important aro जों Luka verse chapter 14 verse 12 जों Luka te verse 13 no apro ang chukno hani hai hnei samano khnaka o kokno suidi tabuk ni simi subrai ni samung khlai theinai rok borok khamsajak phola hai hnei saka I abo khaino borok ni samung borok bai baksa thangma bai borok samung kerak tangmani malenglanai ingoro subrai ni mungui theinai rok borok hamsajak ege borok subrai ni mungui no theinai ge tabok bo 1,44,000 borok subrai ni mungui theinai abo of course rapture ni pore abo great tribulation o sing yakeba bisis ni kosto tektoni jorabo ege phiaba tabok bo Jisu Kristo ni bagai mungui theinai borok satokjaknai borok hamsajak and Jisu subrai ni mungui theinai rok borok hamsajak ke aro kabang mana omahai जों Bible nugo Revelation chapter 21 abo sawo je borok subrai ni kaile panda o ringjaknai borok hamsajak nei sawo ke te जों nugo Revelation chapter 1 verse 2 bo जों naika je borok o boino porenai te khananai te je kok sajak mani abo haike tongnai borok hamsajak nei जों nugo Revelation phunukjak mani chapter 1 verse 3 bo जों nugo get
tei jeng nugu phunukjak mani chapter 16 verse 15 no haini sao je borok omono mane naisingui tongnai ba kaham khe naisingui tongnai ge abo haikeno tongna nainai mane kuchung khe tongna nainai borok hamsajak ge tei kaitoni kok no rakhogui tongnai kaitoni kok ni mote tongna nainai borok hamsajak omai ke jeng kwbangma nugo Jisu Kristo ni mungui thina nainai borok hamsajak ge tabuk temmani bagui Jisu Kristo ni mungui ba Jisu Kristo ni bagui theinai rok borok hamsajak kosto mannai rok borok hamsajak emoni hole borok kaitoni lenglamao tongui nai borok borok tamanai o sengsani samungni yakni yoksinai omaike Bible जों nugu tabuk जों tei kwbangma kok tongo haifano ang o kok saino mathaksinai tau जों nugu Genesis phunukjak Genesis chapter 3 verse 17 no जों porikhe nuknai mane Genesis chapter 1 ni simi 3 jora 2 ni simi 3 jora porikhe जों nugu jefro Adam by Eve sumsok khlaio bane kok naiyangui bwthaisao bebak o sengsar sraijak here buphangbo sraijakha jibokbo sraijakha Adambo sraijakha Ebibo sraijakha habo sraijakha buphang waphangbo sraijakha mal matabo sraijakha bebak sraijak tabo o sraijak manui no manui nung ma kaham mungsangya habla mungsa hamari krei haibano borok rok o sengsani nono naituklayo kaitono sia borok rok engka o sengsani borok rok kaitono sia borok rok o sengsani manui no mamani bagui no tamanai kosto khlailayo walailayo kok banglayo hai inglayo sengsani manui no manani bagui ge je hamsajak borok rok Jisuni bagi thinai mane o sengsani manui khuni no khibiro Jisu khibika o sengsani aniya nisau ang o sengsani ya olbo ukok nasau tonli bo sisokha ukok no ege je kaitoni bagi thinai borok sengsari no khibika ege sengsani bagi bonu thani one sok mane sengsani bagi bo labor khailiya kosto khailiya kaitoni kristoni hani bagi se soitani hani bagi bo kosto khailiya kaitoni hani bagi se bo one sokui soitani amane sengsano khibika hai bagi borok hamsajak haini Bible जों nugu o sengsaro जों tangi tongmani ka srap sani bagi siari haisi nei sao Bible ge Ecclesiastes chapter 1 verse 3 जों porinai khe nuknai o sengsaro asuk mane labor khayei o sengsaro asuk rang pisa ajewani bagi kosto samung khlai mani abro tamai sanai abro mungsaya mani Solomon King Raja Solomon haini so get o sengsani manui no manam sukmani abro nokbar no rongmui narigwa naima haisi ge o sengsaro जों kwbangma borok kaitono sia borok sengsani manui manani bagui hor sal thuya jaya omaike rang ajewani bagui phiaba kobui Christian ke sengsani tongmano suruse जों yakau ge aroni yakni yoknai nei samani ge already teki sisa tei paithago
verse 14 ni bagai 14 ni chimin bi jora porike chung nuknai bwthai bumukni jora oro chung nugo aro nungsok poroi naikhe nuknai khatnui sekangjak two part mane johon samani two khatnui chung nugo kaisa angke punirok ulo poroi ni manai ang porlia oro chung basically chung nugo tabuk tawang sanai mai islam bai mai bukubu mai islam ke temanai mai islam wo jeep tongo life tongo hai bla bukubu gongke kri bukubu no nang kaidi thang mane asaya piaba mai islam wo hongke bukubu gia kekrek bongke jeep tongo mane langma tongo ke tabuk jepro jisuk ba subrai ba kaito jepro raphayo maino raphai maino raw bo bukubuk no sok ala bukubuk bai kekrek no maisra no sekaknai sekagai bukubuk no ke soknai maisra no ke boni mowo rebawo danai ge omo haikeno tabuk jeng nugu podre podke bible sajak jeng nugu kosok bai a kaha mono sekak mani ke omo haikeno tabuk te kaisa je jaga anggur bupang ba anggur beteko verse 17 by 18 ang porisina afro angte khoroksa suwari no chukno hani noktharni ongkhorui phaima nukha bini yagobo chekra kubuk khungsa tongo afro te khoroksa suwari hayani ongkhorui phaikya bo hayani hayani horni bagui barja berjak bo chekra kubuk rijak a suwari no sotonui hai hwnui sahorkha nini chekra phnangdi sungsani angur barini angur raklaidi anggur rok munbaikha hake a suwari sungsar ro chekra phnangkha angur bupangni angur rok rawi angur sebjaknai hakoro hiklai rekha hake kaitor jole jagui abono sebkha taunni phatani a hakoro angur rok sebjakha hake a hakorni thui kochogui ongkhorkha abo mel noira jora kochokha mutham thukha ge oroti kaisa angur omoni bwthai ke angur bwthai bo temabu anggur bwthai bai bedek jepro sekago get anggur thai mani yagolo bedek tao bedek thaili bedek bufang bwthai kri kha ke bedek no sekagi anai amo sogi khibiro ge om haina borok rok tabuk Kristan tabuk maisla bai mai bukubuk hai nai nei khang kai sijagia piaba nang romoi nai je nobar bailing bai sikhang ke bukubuk kobonai thang ge tabukbo tabuk borok kubui Kristan ya sijagia gija thangkan Kristan ya piaba Jisu Kristo phaipro Bible sawo Matthew sawo Mathayo boni thani bailing tongo sinani bagai alada khlainani bagai sekaknani bagai okay bo bailing bai je pro maino siwo bukubuk kubui na pro kubui Kristan ya sijaknai okay kubui Kristan ya okay busthum jaknai okay haine hai oro chung 1,44,000 ni bisingtui chung tabuk ni jorabo chung serengmani okay chung tabuk bahaike mane bahaike chung Jisu Kristo no rikthari tongnai romoi tongnai
kosto tektoni jorao yake bono phiaba literally meaning ke 1,44,000 temanai bisisni kosto tekto jorao obokhai ungnai borok kosto tektoni bisingtui thangnai borok botharjaknai haifano chukna hau borok soknai obon samans okay tei onno rong ke kaitoni joli manu nuknai kaitoni joli mau khlainai ketini asuk jora